Alright, reka nanone nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko meze neza, nizere ko mwiriwe muri amahoro. Ikaze amakuru agezweho kuri aya masaha rero turi kwa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2026 nitwa Mukada muri studio za Ibendera TV. Ingabo za leta ya Kinshasa zarashe abaturage muri Masisi hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kajugujugu zigera kuri 2 zimaze kurasirwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Barakane nyuma ibitero bikomeye cyane byagabwe ahangaha. Kardinali Ambongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arongera gutabariza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravuga ko iki gihugu gikomeje kuba mu kaga n'akangaratete gakomeye cyane. Bwana Mukwege yahaye Kisekedi nyirantarengwa y'ubutumwa bukomeye cyane, aravuga ko mu gihe uyu mugabo akiri ku butegetsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba amukaga gakomeye cyane. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese Bwana Donald Trump araza kweguzwa? Biraza kugenda gute? Hari icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze gusohoka kandi gikomeye cyane. Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru rero nimunyemerere nongere mbahe ikaze. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Niba wamaze kugera hano rero nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru. N'amakuru agezweho kuri aya masaha, n'amakuru kandi agiye kwitsa no kwibanda mu bihugu by'ibiyaga bigari no hirya no hino hatandukanye kugira ngo turebere hamwe uko ibintu byifashe muri aya masaha. Reka aya makuru tuyanzikire muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baratangaza ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bikomeye kandi byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage b'abasivile, by'umwihariko ahitwa Impati, Nyange n'Abibwe ho muri grupoma ya Bashari Emokoto. Aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuga ko muri ibi bitero izi ngabo zarashe abaturage hakoreshejwe imbunda ziremereye za SMG, bikaba byahitanye abaturage benshi aho n'ubundi abandi bagera kuri 7 bakomeretse. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga kandi ko izo ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zakoze ibikorwa byo gusahura abaturage zikajyana ihene 85 z'abaturage, ibintu Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko byarushijeho gukomeza umurego no guteza ubukene n'ibibazo bitandukanye mu baturage baherereye ahangaha. Izi mbunda zitwa submachine guns arasishijwe abaturage ahangaha. Biravuga ko ari imbunda zarashe kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho bivuga ko ahangaha abaturage baherereye ahangaha bongeye kugira ubwoba bukomeye cyane nkuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 babivuga, ngo abakomeretse bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Mpati aho bari guhabwa ubuvuzi bukenewe kandi bwihutirwa, ariko bikavuga yuko ngo abakomeretse cyane. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko yamagana yivuye inyuma ibyo yise ihohoterwa rishya ririmo gukorerwa abaturage b'abasivile. Ivuga ko ari ikimenyetso cy'ibyo yise politiki y'iterabwoba ikorwa n'ingabo zifatanyije na leta ya Kinshasa. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23
kandi batangaza ko kubera ko ibyo bitero bikomeje kwisubiramo abagiye gukaza ingamba z'umutekano mu duce bagenzura kugira ngo birinde ibitero bishya kandi barinde abaturage ndetse n'imitungo yabo. Kugeza ubu ngubu tuvugana kandi Alliance Fleuve Congo 23 yongeye kwamagana yivuye inyuma ibi bitero, yongera kwamagana kandi uruhande rwa leta ya Kinshasa rukomeje kugaba ibitero mu baturage rugambiriye kubica. Alliance Fleuve Congo 23 kandi ikaba yongeye gutabaza amahanga n'imiryango mpuzamahanga gutabara no gutabariza abaturage b'abasivile bakomeje kwicwa urw'agashinyaguro mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shiti bakunzi bacu mudukurikiye, ndabiyutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano nongera kugusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire yuko kajugujugu zigera kuri 2 zimaze kurasirwa muri Baraka. Ni ibintu bikomeye cyane. Ingabo Burundi zoherejwe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zifatanyije na FARDC mu kurwanya Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho. Kuri uyu wa kabiri zongeye guhura n'uruva gusenya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse kajugujugu zigera kuri 2 za gisirikare zaharasiwe. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko nyuma y'igitero cya drone humvikanye turika rihambaye kandi rikomeye kuri uyu wa kabiri tariki 30 Kamena muri uyu mwaka w'2026 mujyi wa Baraka uherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka ahangaha kandi yatandukanye agera ku Ibendera TV abivuga ngo ni drone ya gisirikare yateye inkambi y'ingabo z'Abarundi iherereye mu gace ka Mushimbake mu mujyi wa Baraka, naho haje kuraswa izi ndege zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa kajugujugu. Societe civile y'ahangaha ikaba imaze gutangaza ko ibisasu bigera kuri 2 bya bombe byaturikiye muri aka gace ka Mushimbake. Ibi ngo byateye ubwoba muri aka gace kandi nibura ngo umusirikare umwe u Burundi yahise ahasiga ubuzima. Andi makuru yaje nyuma kandi agera ku Ibendera TV yatangajwe n'umunyamakuru Steve Wembi, umwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko kajugujugu zigera kuri 2 zari zitabaye ziturutse Iminembwe zarasiwe muri Baraka. Zikajugujugu ngo zari zitabaye abasirikare b'u Burundi bari bagabweho ibitero, ariko amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko zikajugujugu zarashwe n'inkuba. Kugeza ubu ngo ntiyaramenyekana neza icyazihanuye, gusa amakuru avuga yuko zikajugujugu ngo zari ziturutse mu bice bya Minembwe zije gutabara aba basirikare b'u Burundi, ariko ngo zahise zihanurwa. Kugeza ubu ngo ntiharamenyekana icyazihanuye. Ibintu byongeye gukomera no gufata indi sura yo ku rwego rwo hejuru. Bibutsa ko n'ubundi kugeza ubu ngubu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bo muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na twirwaneho. Dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nongera kubibutsa niba wageze hano nkorere like, kuraza kuba ugize neza. Abantu mwese mudukurikiye ndabinginga amasaba ngo nkorere like. Niba harimo udukurikiye ari ubwa mbere nawe ndakwinginga ngo nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza ibi nubikora.
Karidinali Ambongo arasabira cyangwa se aratabariza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni arikiepiskopi wa Kiliziya Gatolika Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba arimo gutabariza igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko Kongo cyugarijwe n'ibibazo byinshi ku rwego rusa naho imyaku yose n'imikasiro yose ngo yo ku isi yirundumuriye ku gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Karidinali Ambongo yatangaje ubutumwa ababaye cyane kuri uyu wa kabiri tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, ubwo yayoboraga amisa muri katedrali ya Notre Dame di Congo yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 66 iki gihugu kimaze kibonye ubwigenge. Uyu mwepiskopi Gatolika yasubiyemo ubutumwa bwasohowe n'inama y'abepiskopi Gatolika uyu munsi buvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu manga yashyizwemo n'uruhuri rw'ibibazo birimo umutekano muke, inzara yugarije abaturage no kubura ibikorwa remezo by'ibanze. Yagize ati: intambara irimo imitwe irenga 100, ndavuga imitwe yitwaje intwaro irenga 160 iri mu gihugu cyacu, ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwacu, amagorwa atavugwa, abaturage barimo kubura ibiryo, amazi, amashanyarazi, ubuvuzi bufite ireme, hari ingorane kugera mu bice bya Kinshasa no mu bindi bice. Karidinali Ambongo yagaragaje ko umutekano wazambye mu gihugu bigera naho Kiliziya azigabwaho ibitero, ahiyongeraho n'icyorezo cya Ebola kimaze kwibasira iki gihugu inshuro 17 kirimo icya Bondibugo cyugarije cyane intara ya Ituri kugeza ubu ngubu tuvugana. Uyu Karidinali Ambongo yabajije abakristo niba bikwiye ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butegura gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga bugamije kongeza Perezida Tshisekedi ari byo byakemura ibibazo by'abanyekongo bameze nkaho aribo abanyamwaku kurusha abandi ku isi. Agira ati: ibisa naho imyaku yose yo ku isi yikusanyirije mu gihugu cyacu. Ese koko turi gutekereza ko guhindura itegeko nshinga ari cyo gisubizo gikwiye kurusha ibindi? Turi gutekereza ko guhindura itegeko nshinga tugamije manda ya gatatu ari cyo gisubizo cy'ibibazo bikomeye by'abanyekongo koko? Kiliziya Gatolika imaze iminsi idacana uwakana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu mwuka mubi watewe n'itangazo y'abepiskopi Gatolika bamaganye umugambi wo guhindura itegeko nshinga muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagaragaza ko bidakenewe kandi ko bitihutirwa muri iki gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo birimo intambara. Ubutumwa bw'abepiskopi bwongereye imbaraga abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinze ihuriro C64 rirwanya ubutegetsi. Hano handitse C65 rirwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Abanyapolitike bakaba bari gutegura imyigaragambyo igomba kuba tariki ya 8 Nyakanga muri uyu mwaka 2026, aho n'ubundi bivugwa yuko Kinshasa ngo irimo guhangana n'uburyo bwo gukumira iyi myigaragambyo, nyamara ariko ibintu bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere tukiri kandi no muri aya makuru kandi dukomoje kuri inkuru
tunarebere hamwe ko situwasiyo yifashe ku bijyanye na Ebola muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu abishwe n'iki cyorezo bamaze kurenga abantu 370. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza akuwa 28 Kamena muri uyu mwaka bo byemejwe ko banduye icyorezo cya Ebola kugeza ubu bagera ku 307 barimo 377 bapfuye. Iyi minisiteri igaragaza ko abo iki cyorezo kishe kugeza kuri uwo munsi wa tariki 28 ari 28.8% kandi ko biganjemo abo mu bice bitandukanye by'intara y'Ituri birimo Mongwaru, Bunia na Rwampara. Kugeza kuwa 28 Kamena muri uyu mwaka kandi abarwayi 615 bari bakitabwaho n'abaganga mu bigo bishinzwe kuvura abanduye iki cyorezo, mu gihe abandi 180 bamaze gukira neza. Iki cyorezo cyageze muri Uganda tariki ya 15 Gicurasi, aho abamaze kwandura ari 20 barimo 2 bapfuye nk'uko Minisiteri y'Ubuzima y'iki gihugu ibyemeza. Minisiteri y'Ubuzima mu Bufaransa nayo mu cyumweru gishize yatangaje ko iki gihugu cyabonetsemo umurwayi wa Ebola, isobanura ko ari umuganga wakoreraga muri Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo cya Afurika gishinzwe gukumira no kurwanya iyi ndwara Africa CDC hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS byateganyije miliyoni 518 z'amadolari zo kwifashisha mu bikorwa byo gukumira iki cyorezo ku mugabane wa Afurika. Umuyobozi mukuru wa Africa CDC yitwa Dr. Jacques Seya yaburiye Afurika ko Ebola yandura byihuse, bityo ko hakenewe imbaraga nyinshi mu kuyikumira. Agira ati Ebola yihuta cyane, Afurika igomba rero kuyirusha umuvuduko. Abaganga n'abatabazi bari gushyira imbaraga mu bikorwa byo gushakisha abahuye n'abanduye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bagaragaza ko ari kimwe mu by'ingenzi bifasha mu gukumira iki cyorezo. Ibi bikorwa bikaba bigeze ku gipimo cya 81.3%, kubera ko kugeza ubu nta rukingo rwihariye cyangwa umuti wa Ebola yo mu bwoko bwa bundi bugo byari byaboneka. Urugamba rwo guhangana n'iki cyorezo rushingiye cyane ku gukaza ubugenzuzi no gukora ubukangurambaga mu baturage. Inzego z'ubuzima ku rwego mpuzamahanga ziragaragaza ko guhashya iki cyorezo bisaba amakenga ahoraho. Umwe mu baganga akaba yagize ati imbere ya Ebola buri saha iba ifite agaciro akenshi. Abashinzwe ubuzima barasaba buri wese ufite umuriro mwinshi, umunaniro ukabije, kuruka, gucibwamo cyangwa kuva amaraso ku ruhu kugana ivuriro cyangwa kumenyesha ababishinzwe kugira ngo abamufashe byihutirwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru kubera iki cyorezo cya Ebola. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere twerekeze no kuri iyo nkuru. Bwana Mukwege amaze guha Tshisekedi ubutumwa bukomeye cyane. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizihiza imyaka 66 ishize ibonye ubwigenge, umuganga w'icyamamare wanegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Denis Mukwege yashyize hanze ibaruwa ifunguye yandikiye Perezida Tshisekedi agaragaza ko igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane kurusha uko benshi babitekereza.
muri iyi baruwa ifunguye Bwana Mukwege yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu kibazo gikomeye cyugarije kubako kwayo, kandi ko niba ubuyobozi budafashe ingamba zikomeye igihugu gishobora gukomeza kugana ahabi. Mukwege yavuze ko nyuma y'imyaka myinshi igihugu kimaze kigenga, abaturage benshi bagakwiye kuba babayeho neza, ahubwo usanga ubukene bukomeje kwiyongera, umutekano ukomeza kuzamba, ruswa igakomeza gukwira mu nzego za leta, ndetse n'ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu bikaba bikomeje kuba indiri y'intambara n'ubwicanyi. Yavuze ko ibi byose bigaragaza ko ubuyobozi buriho butabashije gukemura ibibazo by'ingenzi abaturage bari babwitezeho. Mu butumwa bwe rero Bwana Mukwege yanenze cyane imiyoborere ya Perezida Tshisekedi, avuga ko habayeho amakosa menshi mu miyoborere muri diplomasi no mu micungire y'umutekano. Yagaragaje ko ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje gufata indi ntera, mu gihe abaturage aribo abakomeje kwicwa, guhunga no kubaho mu buzima bugoye. Aburiye ko igihugu kiri mu kaga ko gutakaza ubusugire bwacyo niba hatabayeho impinduka zifatika. Bwana Mukwege yavuze kandi ko abaturage batakaje icyizere ku buyobozi kubera ibibazo bikomeje kwiyongera aho kugabanuka. Yagaragaje ko hakenewe kubaka inzego zikora mu mucyo, kubahiriza amategeko no gushyira imbere inyungu z'igihugu aho gushyira imbere inyungu za politiki. Bwana Mukwege yibukije ko ubwigenge nyabwo budashingiye gusa ku kuba igihugu cyarabonye ubwisanzure mu 1960, ko ahubwo bushingira no kuba abaturage bafite umutekano, ubutabera n'iterambere. Mu gusoza ibaruwa ifunguye uyu mugabo yandikiye Tshisekedi, Bwana Mukwege yabwiye Tshisekedi ko akwiriye gufata iya mbere mu guhuza abanyekongo bose, gushyira imbere ibiganiro byubaka igihugu no gufata ibyemezo bishobora gusubiza igihugu ku murongo mwiza. Yavuze ko igihe kigeze ngo ubuyobozi bwerekane ubushake bwo gukemura ibibazo aho gukomeza kubisubiza inyuma. Iyi baruwa ya Bwana Mukwegeje mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo byinshi birimo intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, impaka za politike, ibibazo by'ubukungu ndetse no kutavuga rumwe ku miyoborere. Ubutumwa bwe kandi bwahise bukurura ibitekerezo byinshi mu gihugu no hanze yacyo, aho bamwe babufashe nk'ubuhamya bw'uko hakenewe impinduka zikomeye, mu gihe abandi bategereje uko ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi buza kwifata imbere y'ibaruwa ifunguye, niba bagomba kuyisubiza cyangwa niba bari buze kuruca bakarumira. Ibintu rero bikaba byongeye guhinduka no gukomerana. Uyu Tshisekedi, inshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere dukubitire Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu ni munyemerere mbabwira yuko ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gusohora icyemezo gikomeye cyane. Uribaza ngo ese iki cyemezo gishobora gutuma Bwana Donald Trump yegura cyangwa abiraza kugenda gute? Icyemezo giherutse gufatwa n'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kutumva ubujurire bwa Perezida Donald Trump mu rubanza rwe na Jean Caroli cyongeye kubyutsa impaka ku ngaruka
cyongeye kubyutsa impaka ku ngaruka zishobora kuba ku buyobozi bwe no kuhazaza he muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko rw'ikirenga ntirwahinduye imyanzuro yafashwe n'inkiko zo hasi, ahubwo rwahisemo kutumva ubujurire bwa bwana Donald Trump. Ibyo bivuze ko umwanzuro w'urukiko wo mu mwaka w'2023 wamusanze afite uburyozwe mu rubanza rw'imbonezamubano rurebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gusebanya ugumyeho. Ariko se mu rwego rw'amategeko na politike ya Amerika, icyo cyemezo cyonyine cyaba gihagije ngo Perezida Donald Trump asunikwe yegereza ku kwegura, cyangwa bimeze gute? Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riteganya ko perezida agomba kwegura kubera ko yatsinzwe urubanza rw'imbonezamubano. Urubanza rwa Jean Caroli si urw'inshinjabyaha ahubwo n'urw'imbonezamubano. Ibyo bivuze ko urukiko rwategetse Trump gutanga indishyi, ariko ntirwamukatiye igifungo cyangwa ngo rumwambure uburenganzira bwo gukomeza kuyobora igihugu. Abasesenguzi mu by'amategeko baravuga ko mu rwego rw'amategeko gusa iki cyemezo kidahita gishyira Trump ku mwanya usaba ko ava ku butegetsi. Nubwo amategeko atamutegeka kwegura, ariko ashobora guhura n'igitutu cya politiki gituruka mu mpande zitandukanye. Icya mbere ni igitutu gituruka ku batavuga rumwe nawe, bakomeje kuvuga ko umuyobozi w'igihugu akwiye kuba intangarugero mu myitwarire. Icya kabiri ni igitutu gishobora guturuka mu ishyaka rye ubwaryo, mu gihe abayobozi baryo baba babona ko ibibazo bye by'amategeko bishobora kuritesha amajwi cyangwa icyizere cy'abaturage. Icyakora kugeza ubu ibyo ntibiragaragara ku rugero rushobora gushyira Trump mu kaga gakomeye ka politiki. Abenshi mu bayobozi b'ishyaka ry'abarepublikani Party abakomeje kumushyigikira, mu gihe nawe akomeje kuvuga ko ibyo aregwa bifite inkomoko muri politike y'iki gihugu. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, Perezida Rukumbi weguye ku bushake bwe ni Richard Nixon mu mwaka w'1974 nyuma y'ibibazo byari bikomeye nabyo byavugwaga ahangaha. Icyo gihe igitutu cyaturukaga mu ishyaka ye muri kongere no mu baturage cyari cyabaye kinini ku buryo byagaragaraga ko ashobora gukurwaho binyuze mu nzira ya impeachment, no kuvuga gutakarizwa icyizere. Ku bijyanye na bwana Trump rero, kugeza ubu ntiharamenyekana ikigomba gukorwa, nubwo hari abavuga yuko uyu mugabo nawe ashobora gutera ikirenge mu cyuriya weguye mu mwaka w'1974. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero, nimunyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane mwese mwakoze kubana natwe, mwakoze like, mwakoze cyane mwakoze subscribe ku Ibendera TV, ndetse namwe bashyashya mumaze kubikora, namwe mugiye kubikora, ndabashimira cyane. Nitwa Umukada, mugire ijoro ryiza, bye, ciao ciao.